na bon chawin paka Yesu Krista manin kahin le movin pathenin dam na pha epe owa atu thinga ho lim theidinga iumje ovin e ho hing pa paka Yesu Krista min theng kahin thangwain pathen phate bo na changpomin tunia pathen thua pha chom cha ho lim ke noi tevin pathenin na bon chawin pathe na bo hen lang ichi thu na ngai ho zo se thuta he na lama ale chon phat na lama kham to dingin deisa na kahin pevin a he tunia thupi dingo hi ole pathin hin inam piu hi eda lawi tam ai lo wale ole ike vai pu naw zo se hi pathin lo pi na thung zo lo wa ai lo wale pathin lo pi ni hin igamu hi eda lawi tam ti question hi ai ese bible chang apan sat na dinga chun Samuel bukhat na bungli chang som ni de chang khat na pathin nu thing nga ji ti ve now dom nu chun anaw sen chu Israel a konin pathin lo pi na ke tol mong tai ti in amina ikabot asa e aje chu pathin thing kong chula min akila tan chu ti hi je chun Israel tel a kona pathin lo pi na ke tol mong tai anati a hi ti thu lai bible chang le le ga samai ti ve pathin na thu sim do pathe e bo pe en lang to ka bible in sim do so a background head angazin a backgrounding achun ga ale che ki le han Samuel bu lang isima a hi le kisi phat lai chun elithium pu hi them pu ana hen te teng le ama hi thutan vai hom hola zong a hi kenin kisi phat lai chun leng la anei po win ki vai po na government la anei po win sipai zalam kai ding le general ding ti a ki vai hop na administration ki se ta anei lo lai zo ahem aje chu kanan gam hong lut ti lo hen le chun lam kai pi pu Mose la thitan Joshua te holoi la thitan iti chun gam sung tu thutan vai hom hon vai hom wa Israel nampum pi chu hitia chu administration ki vai po na chu chi ji hem tele pathin ho na lama amai cham tu tele pathin a ho naw mun dinga chun silo kho chu amangovin iti silo kho a chun gam thip lai gam thima la jo wa pathin thing kong a koi naw tabernacle pon bu chu asado ovin hia chun ki thoi nei hian lang tu teng le dan pathinin sinai thlanga dan na pe ho mang cha khosung ki bet kol na ding hian lang ki vai po na ding hian lang nampi sunga thutan na ding hi jeng zong le bon cha amun pi wa amanu chu silo kho he ete silo kho achun eli them pu jong chun ami Israel te dinga them gaw bang bang thu jong adon them pu hi na a ki thoi gan tha thil ho jong abol to thutan vai hom hi a jong thu jong atan ami Israel te la a jong to te a chu vai ho pi zin all in all a omahem is a theocracy in patinin direct nga elithium pu aman cha a ami Israel te anabe kol plai pha ahen so ti lai chun elithium pu hong te tan a hin la acha te Phinehas le hopni jong a omen ji anei thonin it is on tu ai ga sim do bible chang chu elithium pu tu pa hong pen dinga thil so chan a he hiti phalai a chun Ebenezer muna gal sa dinga Israel mi te nga amuna khom lai ta ovin Palestine mi te agalule pen iti pha lai on ki do pi jing jeng ho chu a phek kiti muna kon chun hung gal kon do ovin a phenga hin dil khum jeng wa a hi le Israel cha te chu ha ta jengin ageu chaw ta win apang zo ta povin anan zo lo di wa ki he pha no ba chun mi pi hol a chun gal sat ho chun khaye che ve nang silo kumuna imai cham sumuwa pathin thing kong chu gabolut ta win atewin te chun mi ka thai zelawin pathin thing kong hin polona win te chun ga nga amun chu kipa thano min le ti taw te chun apeng la jengawin tabanga apen gi nu chu gala amel mate Palestine ten hinja pha no ba chun kidang asawin ai la Palestine sipai hola mi kha chun ven pathin thing kong ki pu lu no hita khume heje pathin thing kong hi gam thip gama jong Egypt mi te an sugen theile agal tam ta anazo sa le hi ve gaw phalo le
set na tin cheng gim na tin cheng mang cha a Israel mel ma te anado pi pathin thing kong chu a hi atin cha sei be kin chu tu ni a hin ha ta jenga Palestine sipai ho hi pan anga je tuti a hi lo wa hi le icha ina inu me ho hi Israel ten so a hin kai dim o hi ti in ha ta jengin akitir kho ta win a hi ti thu ke mu en ba isim su ke na le thu sim che da na chum he jon ki ti lung ha win Palestine mi te pathin thing ko hu lu jeng ta jong le ha ta jenga mi pakai mi Israel te akatir kho mo wa hi le mi sang som li lam kenga chi keu se sang som thum lo sakol kan ta lai am sakola to hong sang som to nga goma mi sang som li lang chu Israel cha te aga thatta win atha jeng se uzong hilovin gal azovin adil zamovin hiti chun pathin thing kong Israel te kisona kison piu jong chu agamuwa Palestine gamlama chun ahin ki po ta ve ti thu ki mu he galmana ko na mi kha so cha aga hlain eli thempu anato la aga sei pi a hele alungkim ma jeng ji achun anung fluin angong gu ke he bo in athiden tan heti chun amo nu jong chun achapate thi thu ho aga za a hi le aloi pat ho galmana thi thu le pathin thing kom ko mang ti ga za ai le naw ve na hin nei time naw hin nei tan ti chun naw dom nu chun pathin thing kom pakai mi te ki son na pen ta jong mel maten ala ta hi le ven tunin Israel cha te hi pathin lo pi na chun ada ta a hi tai ti in achapa mina chun ikabot ti anasa ti chu thusim che dan a hi ale pathin thing kong Palestine mi ten agamuwa apo ji pi lo vem asdot ko pi sunga chun achevin tichun dragon pathin milim sim thu pathin masang achun akoi ta win a hi le zan khang at ka la le zan khang ka chun milim ho chu analuin tichun abang aban abongin hiti chun abang alol abongin hiti achun pathin thing kong masang achun na bo khum kam amu be na hi le zan si atapanga til hlung chu jingka te na ka pho ti ji ji chun atiu azain Bible saidana chun hive phalo le tiza mu mangza chom chomin azot khumi te ho chu pathinin asugem theitan atiza be se phana chun gat khopi langa apok phei ki navin gat khopi yong tabang ma chu gen the omje chun ekron khopi langa apok phei ki navin a khopi khatna khat cha yong chun hlangonga akoi theilo phana ba chun khaye nam lam ka ho ti ho to in hi Israel mi te heng athot ki taw ti ve ti in athot ki ta ve ti thu akimu he Ethiopia chu pathin lo pi na hin Israel te ada khatan hize achun amina ikabot akisa tai tunia edin mun to ki tu a he Israel cha te din mun to bet ka a he nang le ken ki chu ding in ham ti amasape nin chilai Bible chang a ko na Israel te na to dani ga ve le he gal muna pathin gal gazo na dingle gal muna mel mate gazo a tiangle mel mate so a kailo a na dingowa gal sat na wa zona achan te dingo chu pathin thing kong chu ahinai ahilla pathin thing kong gal muna po lu ji a chu gal ha ding hilovin ami te zo chun pathin thing kong mang cha pathinin adan api hole chon dan api hole khosung le gamsung ki vai po na adi na thukitan na hole mei thai chaga ho lungset na le khutu na ale so tengle pakaya ko na thupi hungdung zu ya gamsunga milim ho na la lut lova pathin Jehovah khat se ho na adim de jingova hi le melma hung kon ding jong anei lo duty na hin hala melma hung kon jing ta jong le pathinin ami Israel te cho ahu do jinga thilkidang tam ta abol ana hu do banga cho ahu do jing ting do hi hala tunia avet na ai le pathin thing kong chu gal muna apolut jung nung sang jeng win zong gal azo le lovin mi sang som li lang athina la jwin hi ti thu kemoin aile pathin thing kong chu polut jeng ta wa gal thing kong chun ama ho chu hu do le kilom ta he
a thing kong nei ba cho pathin hin a thing kong sang a pathin zo alo pi zo hi ti lai hi Israel te anamu them lo hi nang le ke dinga zong tu ni ai ki chu thei ham ke cha ko na ipi ki chu do thei ding ham pile pu a ko na kum zakat wal centenary ki manga Christian i hi naw le ta san cha i hi naw Bible ta san i hi naw hi ipin pi wa le itisanwa be a nei na khatna honor seat nei banga nei na lungthim hi mizo sen ki nei so ke hi ai la hi chi ho in ki ti ho bung Christian society banga ikidin do now hi abul hi pathin hi apathin alung hlai lo ting le a society ki vai po nei hen lang ho in lo pi ta hen lang tolom alak in le so ma khat akror in ke pelu jeng zong le hiti ho hi pathin lung hlai ne ke ma na hi poi ti hi chi a ko na nang le ki chu do the au min hi Israel sa te ong apathin Jehovah su lung hlaya athu a sa na chun Samuel khat na bung son bung nga ewe na hi le sol leng pa gal ko na jong chun aman gan cha hoi ta oin ka jin hiti chun leng pa long to hingin hin ka jin pathin thu te ki to ta lo pathin chu lung thlai ding ham tia agel lai chun pathin chu ama lung gel banga lung thlai hi ta lo vin pakai zo chu athua hi lo ham ti in Samuel chun aga pho a tiang le sol long chu alem chan na a ko na a thau nu na a ko na paka jin apai do hi ti thu jong ati moi na hi numbers bu som le bung li cha som li le chang li ve na hi jong le ya chun Israel cha ten amalek gal analel thu ke mo he yen ti le Bible chun ama hos kisim to thu a apkon do je uvin ati he ama ho thu a akon do je uvin nga mun chun la Mose to pathin thing kong chu jing nai ama ho chun ama ho ngai tu do lin le pha asa dung zui wa gal akon je chun gal hin lel ta ve ti thu ke mo he Israel cha te bang chilaya isim do bang chu he Hizalaya ko na ega abit do the chu ama ho kisim tu thu a gal adozi ovinti lai amo thu ti lai he sa pa lang a chun presumption kiti chu eima mit mu a pha kisa ki ho to na a ko na hoi kisa ki ho to na a ko na di kisa eima ikisim chom ilo le society a ham alo le nga le gup ito khom ham alo le ki vai po na ito khoma nang le kein pha iti banga dan ikisim le chi dan le chon dan igel banga pha ikisa na a ko na chon dan he pakai thupi to pakai thingkong apan de lo wa apom pi na pan de lo wa hi le apa chom poi ti na chu imu do thein o min he chuti a hi ji achun Israel te yong chu pathin thing kong gal mun a polul jong lew akon do naw aji chu ama ho dei dan ama ho mu dan presumption a chi ji achun pathin pang thei lo hi yechun Bible cho hitin ho in ka hitin camping revival crusade ai lo ai le I pini kho mangin kipol khomin alo thing ta jeng bangin nang le ke ngai dan le pol ho mu dan le ki vai po na mit mu athil pha thing hi jeng zong le pathin athu nei pa pathin hi alung hlai de lowa athu nei pa pathin hi akipa de lowa athu nei pa pathina hung ko na hi de lowa hi le hi ti ho zo se sung ga zo na e ma cha ai sim pe lo ding hi ti na hi paka Yesu Krista le se na len lai zong a chun Pharisai ho chu ho na sa ta jeng hi ba chu kai thil muna zong thousand soma khatla phata api akivon naw la zol sel asamula thaw ki nu jing jing mi hem gama ko na phasa na gama kon chun sei se na ding khat cham lo hi ai wang paka Yesu Krista ni pi sm nang hon nei ho le ni ngai so hi mo zen se hi ipizene meti le nang hon nei ngai so zong hi nang hon na chon da no na ki sim thu pha na ki sa bang wa na bol dan dung zu wa ko na nei ho ji obinati he jo magbung sagi cha sagi lama kiche ta jeng paka Yesu an sei na ki mu in chi je chu hi Pharisai hon
pakai Yesu angai thei lo chu jem til ama hon akisim dan pakai thu na sa talowa hi chi khela ama hon chon dan akisim le rule regulation akisim le ama hon mi te ding dan mi just ding dan akisim ho mang cha chu hi chi ki vai pu na dan mang cha chu pathin thu pang talo pathin dan pang talo pathin dei dan pang talo wa chu ama ho ki gon do le presumption a kona hung kon do a kona chu na ato wa taun amana wa thil a pe ji wa chu paka yesun nei hobu jong chu mo si a hi ati he yesun ala over israel cha te la chun ho ngai sa jeng sanhedrin hen lang te le thiempu dan heta ta jeng le farisi ho le sadusi ho tam ta jeng jong le paka yesu jerusalem kopi achun alal thei ta pon he yesun paka yesu krista lal zo talo chu kopi kul pol lama chun achi en hilama chun migen thei pen le mi chon se pen thi namuna chun nang le ke ding athi kholo eti thu bible ega theology langa ega amu the so he chu ti hele tunya eki vai po now eki khop khom now ikin man khom ho he pakai pang talo ham a program la hoi ma jeng asar kisim dan banner kisim dan sound system le a whole ki chain hole program seat ho chu changkang ta jeng in sim ting to long le hem hi ti ho a pakai pang hi nam ti hi tunia nang le ke ki kho angai ta na hi chu ti lo wa nang le ke le ki vai po na le society ham denomination ki vai po nam i dan dung zui chun an hoi khe jeng hen lang hi chi za la chun to lom lak krur hung lu jeng jong hen lang telemi pi ao git chu van tham zol ki nga za ding khoma ki thong hi jeng jong le athu pe pa athu nei pa ka e pan lo a hi le hi ti ho zo se chu gal zon a hling lo hi gal ma sa pen ta chu ila awa chon sit do na ki thang thip ki mit thip ki let sa vai hop adi ilova hosung ki vai po na di lo tiang le alal ten ami pi manipulate ki bol na ho iti ho zo se pakai chon dan di ilo ho zo se amma sa pe na ipan khoma ido ding camping in ei jong ido chu la tunia mi chon sia igelo hi zukham number 4 ni ho bo mi chon sia ki gelta ai lo ale ki zo thang le chon chawai ho bo mi chon sia ki gelta hiti ho le dinga kem ki sim na gam a hi ta ji a hin e society wi phazo hi nam ti ho a chu mi chon se de set in ei isei ho hi hoya kon ham ho bung da na kon ham pakai da na kon ham ho bung da na kona dan thing lowa igel ho bo hi mi chon se de set dan ponga ai koi ho bo hi boi pi ta chu ai la sunga hi sum ne gu na thunei na man khil na vai hop na man khil na do kan to khom na a pathin dei lo lama vai hop na ning linga ki gel na lo pi a ki gel na hinga ki gel na cham ki ma ki gel na hiti ho satan bang lung gel ni no ho hi koi hama do dinga hiti ho a ko na hi akipat lo wa hi le nang le ke tu na ikivet dan hi a chon se de set ho dinga revival camp crusade ki bola midang ho chu ho bung dan ki sima ko na thinu wa hi le mi chon pha ki ko jen ale hiti ho se pakai mi chon pha ti ding ham paka yesu hung la yong chun mi chon si ti a society na bit ho chu minim niaw cha chu kham sawa chawai ho chu ai wanga paka yesu am ho chu hi nan te hi jong le farisi ho lam kai ho jong hi gam vai pulam kai ho jong hi nang ho zo hi mi van gam lu sa lo chu ti khuna haye ila awa ko na pathian lo pi na po na hitam ti hi ki bet che na ngai ta ni yes Israel cha ten Moses a pathin thingko akle sa api jengwa ngwa athupe ni na lama le chon dan ni na lama le khoto na le vai hop di na lama pathin thu bang ta athu a lo je wachun hi chi pathin thingkong chu pan na be ta chu he chun pathin chu zon bungli a thagaw hi a ho ten thu ta le thagawa a ho din a hi anati na hi je ka tu se zo na ding hin point kha in be la ki ka nomin Israel te pha la ya ipidinga tabanga chu pathin thingko apol sanaba jong chu hatlo na lai ham ti ale abul avai hom ho to hilum he
Eli chu vai hom ati lai sei ta bangin ki vai po na themput na hagau thu phon hi isa kaya ma chu mo po tu hen a hin la aman ama in sunga thil si chu apho sal ngam ta lo chu acha te ni chu ni pi bol ziem mun thinga hung ho le mun thinga na tong ding hung ho na mei ho chu ana zon pi zi hlona te le kan tha ki thaina dinga sa hung ki hon ho a thau ne lo dinga hal wam dinga ho jong chu a phalai lai chu dan di lo ta jinga ki so do mani ki wa na man ai pathin lung ham ta mi pi Israel nam pi ho zo si ho thu hi le kam ki vai po na le dan thu le akinga na chu Eli ai wanga Eli ta chun aman la aha lo nung sanga thil abol do zo lo ta jong le chon se be chu thil di ilo be chu pakai mi muwa le nampi mi muwa be chu sei ngam le pho ngam le sudi ngam le pakai lung thlai ve do amana su di zo lo je a chu cha te ni to mo chu bon chawa na to na wa chu lo samhita wa chu zia cha bon chawa I Palestine mi ten pathin tu lung bo pu mangu thu he na chu khatte ni la gala thita ama ta jong chu nung hlu a angong gu ki he bu a thita chu he je chun tu nia nang le ke la a jenga jong hin ho ki vai po nei hian lang ikinga na bulpi pe agam sung ki vai po na zo se kinga na bulpu chu Bible il sung zo se vai hop kinga na bulpi chu Bible khosung veng sung din do na le ki vai po na bulpi pen chu Bible ti le pathin thu he jen pathin thu bang ta zenga he lungput inei poimo em pathin thu dang ta zenga he frontline event nga jin pathin thu bang ta zenga nam sunga vai ho nga jin pathin thu bang ta zenga gau thu phong ho jong gau thu se ngai ei ma de sa zenga mi pi hip na ding le ai lo wa he le mi pi support mu na ding mai maya masang langa ipyam masal ding umlo chon phat na aga do na umlo kilung to na sim phat na ding umlo wa gau sei jong himi pi vo che mai boy ejen pathin thu sei ding chon set do ding Bible in chon set ati le dunia na gau tu se ya chon set ati si pi ham le chu na ki khol ngai nang ge la chon set ati chu Bible la chon set ati category a pan de lo wa hi le he chon set chu min alung a he ya a ki sim phat na dinga gau tu phong do na hi lo wa le na gau tu phong chu na nga ngai kaya tu na bul ki pat na zo se pathin thu tan vai hop din a ko na hi nang le ke hi century mang Christian ikiti na hi ki son pi jing ding hilovin a thu zo le pathin thu a chon phat na le pathin thu a chon na pa zo hi iki son na ding le bul pat na ding eli them pute no na bol khil je wa nam pum pi chu agal sa na wa hat mo ai tuai nam din mun jang ga ve na social media nom pa no ki sei je I pi cheng gi ngai tam lam kai nei lo hi tam ki vai po nei lo hi tam ti ding la set lum na ai abul achio zo se abul hi pathin thu di ta banga polanga hi na zenga farisai ho banga ta asan hilowin Israel cha te banga pathin thingkong ki son pi jeng hilowin athu a na zol athu zo na le athu a ki tu lut na a ko na zo le pathin thui nang le ken ei ma chi ki mu chi na ko ni ki man cha na ko na lo zo nang le ke la hin pathin na chen thei ji pon he ye jen pathin ting kong ki tol mang tai achu na lo ding mel ma te khu na chu tai ye jen mel ma do na chon se do na society a hen lang politics a hen lang gam sunga ki do na ho zo se ini na wa hen ai zo na ding chu kiso Christian hi na kison jing athu na asa lo na a kon hi lo a Christian na pa jo koi phau ti ve pathin thu di ta le pathin thu a ki tu lu na a kon a zo hen pathin thu a ko na chon set le di lo na lampi ho hi ki pho sa na le ki sim din a ko na hen pathin hi avela il awa amru ki na ding lampi sun chu he ikison naw le di ikisa naw hi ema ho presumption ham ai lwale pathin thu a ko na te na a kon ham ti hi pathin chun sungil ave zin mi hem wang chun polang ave ji e adia David thau kin uding ko na thêm gao pa ko ma pathin tu sei chu he chun polang zinga hilovin sungil ta zinga
pakai phat thei bo thei dol ding din muna dingin tuni hin chilai bible chang le pathin thu mang hin kaga iga ki nge nomo hi ye hi chun ki kholei ti ve la wa ko na pakai lo pi ni ki tol mang mai tam khaye pakai lo pi na chu ila wa achen ki theni dingin pathin thu sim do sei ho zo se ki til ho na mang dingin pathinin e bon cha ding win pathe bo pe taw hen amen ka ki pa e